O Presiden ke MPCC uba Vincent H. Palau lo pensyai bagajeng persyak ke Kongres ke Women's Reservation Bill kedai namar baka sorkar ketemu ban penyeso eka baka delimitation kabala ban penbun syuki MP haki jela kathan syatai kat baki jela jong kathan syatia jong karipat ki ba penmi kambun ka khajana kin duna syuki kabala ban kata ya kajing terlikari lo pentep ba ka khatnyau trek yayong arjar arpun riau kane ka Constitution 131st Amendment Bill kala syak kentat hakador bar Lok Sabha namar bakam Melayu ekajeng kersyan kaba ar na kalai bentan ya 2/3 majority ha kaba tang arspa kandai puprat ligi vote ki bakersyan persya ya kalai arspa lai po ligi vote ki bapersya kabala pensangian ekajeng temu ban penyo lai pulai ki sispa ka bah ki kentai ha ki election kesnam arajar arp kundai namar kani ke sarkar kalahap banweng no aru ya ka delimitation bill arajar arpun rio bat ka Union Territories Laws Amendment Bill kadai ba kajing fail kajing pass ke bill kadai ba persyak ka Kongres but kai ka daw ba persyak ka Kongres kalong ba ke bill women reservation lapas ndo usnem arhajar arpulai nga ngadon lang hak tukor ke por ba pass ke bill ka ba ar kibanra ya ka delimitation kani ka delimitation ban penbon MP ha po Lok Sabha te kani ka bill yang ban penbon MP ni hari India ngidon ki northern states, ki eastern state, ki southern state, ki don ki state ke bahek ke revenue duna population, ki don ki state ki duna ke revenue ki bon population. Andre ki don ki state ki ba ngi hap yo reservation namenta ki schedule caste, schedule tribe, OBC, but ki bai ki jaj brio. Andre ke BJP ke Bandra ya ke nega bill ke ba kimpa pan pensyai kan not li ki state reservation. Balai berkisit ki bon tang sanot, balai duna sa south, kan ba ke revenue ke GDP, babon ki ba contribution kade na south kade bat kiwi ki state. Te ki jing wanra jong ki krem wanra tang ka women reservation ki wanra lang women reservation bat ke delimitation. Ke jing mot jong ki kolong ban pen big ya ki long kemi hakajo ke porpot ban pen sitom ya ki state kenang ba kin yo ban surul. Ki kwa ban ando state mar bedon ba bon ki state ki ba kersan di BJP ki kwa ban lek klik ba haka kerteng jong ke women reservation kin pelai no andre haka cuk pemerintah ki beri kelas start ki tip ki pulih ke bil kata kadang ki pensenge haka nongrim ke bangi ke BJP ke mutban pendon kam bakla ya ke women reservation tang ban yo pas ya ga delimitation i ba kadang kilak keno ruba kajing persyahi jong Kongres ka pendunong ya ka jela Meghalaya da ka ba namar lada ki pas ya tu kinyo ya ka sit sakawe hapo Meghalaya ka iku bidon benong kamde kajing yo nong le kajing do nong kata ka sit ka ban yo kawe kade ka reserve sit ne kade ka bam reserve ne kata kam clear bat kum joro ikibai ki state ki ban mi kibon sa aspa nyo polai teli kisit ki ban mi tmai kita kisit kan not li ki reserve ki me ki laban de na menta ki kentei ndre gene ke sit ka ba long open ka ba le ka reserve na ki ST ne kam de ne kata ki BJP ki kan pensyai por pasnai ka